You see the youth song? Maki. Is Mati there? Mati? Mati? Mati at home. Just about to start. Just the baptism of the elements that we can. Just to sit in the first 13 candidates to the unity. So, the first 3 cheers, please. Just for the first God is good, everyone, all the time. Are you still with us? Yes? But now, before we get our beautiful baptism on the way, I invite you to stand with us today. We're going to sing a few songs before we get our baptism started. Our first song this morning is our first song is All I Need. Jesus.
27. Give them a more handshake. And our next song, this is our such a beautiful singer, Lita. Our next song, this is VALAAU.
this morning. Maunga I mamau. Taught mana no whare. Ese fue el gol del Italia por esa partida de Chile. Hasta su pesi ne nevi no to from the country to
The old rugged cross reminds us that as we are so grateful for the gift of his blood and sacrifice on the cross, and today we accept this gift and we witness the wonderful baptism of our brothers and sisters. Can I say amen for the morning? Amen. I'm just going to ask from the one another, so if I think I passed Sauvao and friend was so high and face that with tongue, on a matter of the touch of the deep in the sun, but one another, so if I forget. Forward to India, where we will reflect I invite each and every one of us to close your eyes as I lead us in the word of prayer. E po ia lava o i o mai whawha. Mato uma lava ua au fia i le rei vai o le sabati. Whatu mulia i mātou i le fia fia. Whātumuria i mātou i le mana o longa o paia. Whātumuria i mātou i le sosia ma le tamau aino au fionga na e ao ina i mātou i whāwiasa. O le mea lea mātou te whāpea atu e i tua i le fia. Whāwhitai tēnā. Father, we want to praise you. We want to glorify your name because no one else, and we can do nothing without the power of your Holy Spirit. The same Spirit that gave the conviction to the apostle, gave the conviction to the disciples. The same Spirit work in our church today. Whawhetele ngā wena mana. Au tau au fia i le sabati. Batu tu nā tu whapitoa laka. Uso tu o whawhine nei whana. Father, we want to commit them to you. Just before they step into the water, by the anointing, the power anointing from the Holy Spirit, anoint them in a very special way. Father, we know that you are man of love and prayer. In your man to not have fantasy, you do not to our outside of the program, work that way down in practice. Talabola owner Fatina, or a man with a ear, or a man with a man, like few ever like a kind man, so what they do this. Your man will play on the woman, Father, now we might do so much to say, maybe, Lord, still someone is wrestling with the power of your Spirit today. I don't know yet, best as you will feel now, Maloganga. But on the time, but to do fantasy, the Levi Molo Sabbath, the Pinatu. Your man, in the road, your Father, I told you, no sweat for my to town, I will do. Lord, that's what I just want to tell but in the phone, and they to follow, that's what I'm going to So this afternoon is a very special afternoon as we dedicate and baptize our candidates. 13 candidates have been selected today. Can I hear an amen? Amen. They have made a decision to accept Jesus as Lord and Savior. And as Pastor Sauvao mentioned, maybe there's one more. We'll leave it to the
the Holy Spirit to work in the hearts and the minds of our church this afternoon. What I have in my hand is a baptismal certificate, but also a baptismal vows. And so these are just 3 simple vows or promises or pledges that you will make between you and your loving Savior. And so I would like to ask our candidates if you can stand, please, for the word up. Can you stand up, please? Thank you. So as I read the first one, all you have to say is yes. Okay? So you agree with the vows and the statement and the commitment that you are making today. So the first one is a simple one. It says here, I accept Jesus Christ as my personal loving Savior, and I desire to live my life in a saving relationship with Him. Church, did you hear that? Yeah, can I hear it one more time? Amen. You hear that too? The second one is this one. I accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church, and I pledge by God's grace to live my life in harmony with these teachings. Amen. And the last one is, I desire to be baptized as a public expression of my belief in Jesus Christ, to accept into fellowship of the Seventh-day Adventist Church, and support the church and the mission, and be a faithful steward by my personal influence, tithes and offering, and my life of service. Amen. Now I'd like to ask our first candidates for the public prayer. We're going to commence our baptism this afternoon, and so I'd like to ask our first and also those that we see.
kompa tano whātu i tātou au pia tātou wharawa. O leo o tātou tātou mai tātou Sauvao i whātu Sauvao te tātou atu tātou kansia me tātou mō tātou o mai. Ina ia e tātou ae i lo ngalo ngā whia whine. Just about a silent prayer. Ina e tūnātu le tūra re sauringa ia i lo whakubia mamanu mai. Ia se o e na whakubina i whakubia le tua i tātou Sauvao baptiso. Fight for the baptism like a child.
Ai nga. Oh, praise the Lord. Say, I say, pati mi. Palatinaya forward. And her sister. And her son. Oh, praise the Lord, Jonathan. Siya na semua ile. Pipilingan ko pa yun. I am honored. If I did not so we don't hear the child was. I don't think you will manage to buy it until you know. I know you're so afraid. That's the super far. I saw the Philly out of national. Oh, I told you. This day, you will serve. Manatu for my so no so much that's why I Jonathan. That's for them. And their house, their family. They choose to serve the Lord. Well, I took it finished. I already. It's an act. Well, that's why I know. After some of one more tonight, Papa Yaso Sao, like the night, Naya, or I prepare fantasy that so we know I love stay be lava, the bedroom that time, but if you're not going to tell me, oh, I don't know to say, but I don't my national ballet. Malaya, what I could put my wing and child. I miss your eye. That's what I know. Sana kaya ko ako so what jaman no ay tawayo no ako fa our sana play kasi siya ngaya siya fa we na fa to we na leso iya por tinaya fo o pa so to ya te iya is pa for tama de algo para nas pa iya pa que vai cair more amen. I did not expect this. Today, Lord is taking me and telling me by VALAAU. And he said, I'm not going to. He said, I'm going to. Ako manatu ya by ele fa pa fi na u na no le ko mai ya. Ko manatu why now is the time. Take it today. And I'll see if they make it to. Amen. So, that's what I tell me for our today. That's para os pegar, venga Americanesia. In fact, these are the next time we go by my child. O baptizo foi a teia sua fortaleza, era para a faia para a Americanesia. Amen.
Ai, o te tetono o finangalo foi leo le karesia, se foi io na io matu. Io fui na atu tatu walo fa na foi tau nana ke tu na ka. Bene. Até o leo te fio leo a mata bem fa se joga pe corona tua. Era ele vai fa te so. Io te fa ne que passo, te fa ne que foi tatu ia. Olha, foi bem o estar leo te pa se foi dia, pessoal tá le ano para na Maria fa te mai dai mo le. Never once no fire that's so much to see what so many. It was just last night when I made up and she stood up for herself. Yet, like a tiny little nanny, a lot of foul.
mana tua. Whatananga I tāu e lima o kua pe I roto. No e tare whatau titi e peru nā ane whatanga to tau I ne nā. Na whai ei o ia mamori mau ola I tonu maotoa. O nā maru no o pala ta mā roa me tere iai ila. E I perfecta I on mātu o whaina. Whaina mai e mātu. Nā awala atu leta mai ka. E whaotana mo rai muna. Wa fili. E whai ia ma whaola I tonu nai. Whai ia ma mori mau ola I tonu nai whai ngā whai. Ma so se mea mo rai. Whai ia ma so. Olo nai whaola. Ma so se mea tea. Ai si rea tuana o oli api. E fili mo fili tea. Ma o whai whai o tana nei. Te fili whai. Tino nei sau tina mo I nau te pau. So toi a te ia. I le kua whai tana. Le ano ka le ngā pa. Ia whai te whai nai mo le tua. Praise the Lord. Takong loob para ritual. Nangataya na mani. Mani yan at saka mani yan natin. Ano po ba may ritual yan? Ano pilit ni mani? All found that God is very serious when it comes to the business of saving souls for Him. Kung natuwag na natin na yung ritual, inayot natin at totoo yung na yun na ini found that na praise God. Mas fifiara ya kaya o ritual. Ino wa fai o uso mas eu fa na o manatu foi ma eu dai mo Yeshua. Nas pa ta so tu ai na. Ya o me ritual. Ya so toi. Eu fa na. Ino ni te ni tala o. Tala dia ata mamai. Tala o e te tu. Fa mo o e na 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 tai mo sa sa. Para pa tu ida ni ta para para awal cara ini, ini naik next tahun kita tahu mereka tua manusia yang sekolah March, ya lagi sakramen iya baptis, tapi sesuatu yang ini semua ada pada anak dia baik.
uli le. Tau kuila ya. Ese sini sa mera fi ama mera lea. Lul lea. Wano yo. Ore tua. Akaleo. Mera sangat dibai fi. Sa happy birthday. Aka ye ti kuma. Apa bai foi ta ni. Ah. Ela se tem medo de se não na mira, botar na voltar aqui. Na tu lá tu foi. É o homem ele. Não tem que estar com ele, mas aí a pai pode vir não é feia. Na total surrender. The Lord and His salvation. May it live you in the I'm so honored and privileged to conduct this service for you. Facility na ile sa mga moe ala vai baptisoma. Baptismo vai a te yeso for the mare ano para na pia. Amen. Amen. Oh man, it's so wonderful to see a lot of young people surrendering their life to Jesus. That's the time that God is. Amen. If you are young, saya tak lupa yang kita berbuat setelah oleh pemalasan. Tapi fikir apa yang dia akan lakukan itu nak melihat orang. Why? They don't know the future. Actually, not saya. Apa pun yang berdoa today faham apa yang dia buat. Yosef yang lain dia main begitu. Jadi dia faham. Yang mau orang dia aku cara dia faham. Dia dengan dia begitu mau ia. Baptism and be a strong. The bad arrow for an athlete, and by that, will it work. Yeah.
Amen. Matua upa na ina na check yo ma video. Oh man, I'm so happy. If you ever got to think of playing that one here or Aaron, I don't know. I told the initial driver not to maybe historia, electricity, the point of the not to tell that you know that the people of the company of the or the poor people, the Ragan face, marital times. The Imanat of Benana, that was so what about the picture? What oh, yes, yes. If that was super fun, marital, over that, and wait till them to be one time. Now, I'm lunchbox. Na fire Yesu vale. Na fafan na ile afya mafia. And I believe in my heart. If my friend of night, they all know my guys. That's a miracle. Foi na bem uma babenga. Isso se dei aí todo na ponga, mas todo na ai. The Lord tapping in there for the night for my guys. When I get to Carol that kind of shit, I like factors. Ya estoy formando algo ahora, tanto como ya interesa para mí el hecho. Vamos que ya me he echado para a la ley. Para que me digan que no somos ya batallas. Pues para que se traiga que ya somos tomar, ya lo van a para ya porque me da un momento. Amén. Cara bom manosi, cara bom kiu ma atalia foi no sonhar. Ya Harry, ya o algo em fana o isso ya Jay ma. Você será no tanto mas então que ele tua vai cair por um lugar bem mal foi já não fana, mas o fana como ele carecia, na bem não foi o algo nada, ele já tinha carecia. Feeding a foi low fire, Harry Israel. Mas foi ela foi lá e vai lá e Mas itu normal, normal. Ayah cakap, ada cai, kalau nasi fuana tu, ya orang lain dia buat, buat. Orang masih kan ayah cakap, ayah tu, kalau dia tu itu yang kita faham semua. Aku ingat benar mereka resi, mengiru menaik, mengiru whatever you doing. So pray for the Lord. Our faith, our talent, they are practicing something on marriage. Practicing the ideas from Tamar. Lalu mendengar apa ia sampai main lain oleh semua. Amen.
life. You know, hey, I take it down to jail. I'm going to say for my day, I'm a tattoo. Oh, just go love it. I don't miss it, not that one. I miss it, you're not. But the matter when all of us is fully for you. I'll go whatever. Oh, yeah, I'm whatever. Then from the Lama, he said, I'm when he was from the Lama, you're 4 days left. Saya lah foil tengah dia kalau nama dia. Ayo foil mana dia? Aisyah, awak nanti maksudnya apa kalau kita? Ini fakta apa? Kalau kan tu itu when come to him, dia maksudnya solo ya lah dia tu orang tu bisa. Langsung dia lorong persan. Cara yang kasar. Awak macam masa ni tahu deh. Masa ni orang mau masa. Aí falta lá na parte da caiu foi falta o massa. Ah, tá no fim não foi a massa de tal. Mas falta lá na o massa. E aí fa massa e maleta. E te filho qua. E foi né o meio manuia. E foi para ficar o lema do massa, massa e maleta. Aso mo lo lá faz lema só. Todo lo aí não faz nada. Foi na tarde que nós estamos aqui, nós estamos aqui, de novo, ele faz com a pessoa americana esse amor, ele não, olha tudo, so dia foi, já mais de 20 anos depois, ele já não tem mais fazer que nada, para que só que as coisas só vão chamar, já não vai dar dia, porque mais daí não lhe tudo. I was so happy. They found me. I said, Sangat dia menuju yang ini. Kalau orang tua, Maya mana ini kata kita pakai. Mesti kita tahu, kita baca terus. Sangat dia berfaham. Boleh ada dia berbuat itu suatu faham dia. Apa? Saya lupa sesuatu kita dia. Okey, ramai tahu anak ambil lupa. Ambil lupa. Kita nak tahu this. Kalau kita bertua ya, kini saya turai. Ya, tapi kalau malu semua ini, ya, tapi ini kalau nasi malu, kalau dia lihat tu semua itu kalau dia buat sana, sini lihat, kalau dia lihat tu dah nak kau yang boleh, tidak boleh dia, nak kau sih awak cara ni. Pagi kita dengar dengan manusia ini sebab sesuatu yang dia semua berteman kalau mereka ia baik itu. Amen.
wala me o mau so. Ni ana o tali misisi o no fata o no fata. Ai te mo na buena ta pe rosto ko leono, na buena ta pe rosto. Te mau i tangata e tō rua. Tangata i ngoi a Akemipa. Ma tangata i ngoi a Filiki. Na noa le manoe whārongo i le warikia. I le tara na leia le tua, and they made their decision. Sa whaina na whiwhiringa, i le tara na leia le tua na tu whārongo ia. Fa mai ni whakatananga Akemipa, mauro maa nei a tara na leia le whawa yaso. Beautiful. Amazing. O taraya tu pau leo sura Filiki fa mai ona ngatete leo o Filiki. Wa tu bana awe o foro na ola mo le tu o le tani Filiki. Sei ai se aso. Let me say this to you. That day never came for them. E umane leia tu speia. E te le tu e fa lo mo le mo Filiki, ba le mo Akemipa. E o mai de so. But they had the chance to make the right choice. Sa iai le manoa sa la moa le manoa, e whai ei le whiwhiringa mo le tua, and yet, a i te le whai ei whiwhiringa mo le tua. O te le manatu e tu fua le manoa nei anu. Ai a whai o lo iai se si o lo alala mai le tai au le ne o lo whi nau ma le nganga o le tua. Let me say this to you. E le whapapau, la whi nau le nganga o le tua ma le tangata. I feel that no, if this is the opportunity from God, just to make things right with Him. You know, you're feeling a Sauvao-O. We're not where to never know me. Finding up time with all was full of out of the two and fight store, but to yet. I feel found a woman, she does go there, and to tell a man. What would you Amen. Not to never know us. I feel up my there. But I will let out to go. Nicodemus, he was a leader of the people. He was a teacher in the church. And yet, he lived a life rebellious to God. Praise God. Nothing is impossible with the Lord. E ui tō whinga o ya te ina.
ele sili le ngai fai tau ina ilo fa o tanga di o ngai fa. Oi manatu. To make a new start. Fa ia se ama tana fuko i ina su. Asa fia nga mua o fia o tana le te fina ngalo le master pana ko para o fia ngata. Fa tini nai le sa ina. O le su. Ma o fia o tana le masa. Fia nga ia te fa tino ina le sa ina mo oi. O te makitiso fa ia te oi su o te ma. Le alo malengan pa ia fa fia mai nai o le tua. Praise the Lord. Eu vou falar o neto já, já bem, papai Deus só já nesse, já na coisa boa, o filho foi aí para esse para o porto de água, ele faz isso já nesse, o filho não fez o porto, ele tá aí, a menina é sua, mas pai é lá me peço sua se ainda foi tá pena fatas se ainda fatas mo ore ainda tem de usar o o o fez a outra lei fata o na igreja o na morto dia disso to ia te ia sua foto ma e alo me levan ko ia fata mai ai mo de tua
Lama tia lo kan so ko ma lo fa le ngana del yo de la na ai man ma lo la ka tua amen man ma lo la ka tala ne ye tua mana tu so ya che ile fakta u lo fa ta ye bai ai lo la amen ye mana tu de ala fo ai la na fa ta lo ne ko la por se ko fa fo ta ma ta la ko le ko ya na bai ko sa ni ai ia ko ta ta na bai Oleh ayat jadi usah ini. Jadi setiap meja jauh setiap tu dia angin berenang. Ini mungkin. Setiap joy. Ini sebuah pertemuan. Lalu melerang supaya fakir main ayat berfak.
sia. Au mātou lafo i atu, e le ngā ruenga mamana, ma le ngā ruenga lilo o ngā kuia. Se ia tūtui loa ina i mātou o le aso le le. Pina atu le vi ina i lau fio, o le manu maloa i ai o lau tana le le. Isi wa ipu la lau whiwhina, e whaia se amatanga fōu ma lau fio. E amatatu i aso se i o le whapamau. Atu talo whakatoa mo i lau o lo whina u mea malo ngā kuia. Ia tūtui ko pēr o ngā whakamo. Te mi mātu tūtua mātu te ore i lau fio. Tūri mui au ina mātu e lo o e kumone nei whakamo tonga mana nei au fia, man mui au ele tua le tama. E lo tu ngolo o pēr i stika viso e susia i mātu. Mātu tanga li le whai pēr e malo lava ngā o nā mata te dei se i o e whakamau. Whakau lava e whapea mai ai ma whakau. Amen.
Jordy, Pastor Jordy, Pastor Sauvao, e whakei whakupiti e whakateinga ko e mone e whakei Sauvao. What a blessing to witness a dedication of all of our young people, our parents, and our youth to give their lives in baptism today. Amen. Amen. I'm just going to call the Whainatusi o le Whataiga. She's just going to read the names and will ask the baptismal candidates in faith on this way. Yeah, we have a gift for you, just a small gift. We have some resources for you, but also just say thank you for making the decision to accept Jesus as Lord and Savior. Amen. So as she calls the name, please come up, shake the hands of the Whataiga committee, and then after we've done that, and then we can say the closing prayer and then make our way outside. Taylor. Caroline, Sauvao-O. Coletinaya Pai Sauvao. Jonathan Sauvao-O. Awatu ya Aleki Semanu Sumai Pamamole. Sauvao ya Koleti Salima Saena. Lele family, Morris Lele, Pauline Lele, and Christina Lele. Enesi Suhia and Masani Istolo. Awatu ya Petini Suhia. Tangatauli family, Haran, Tangatauli, Matthias Tangatauli, and Joseph Tangatauli. Make a line just from here
all the way there, so we can just take a quick photo. Umoloia tato atale for the bone here on for Colatalia for the body of here. So we can take a quick photo of all of our baptismal candidates here. So I'll say 1, 2, 3, and everyone says happy baptism. Okay, ready? 1, 2, 3. Happy baptism. Yeah, ready? Time number. Ke loele le se tala mo vela fala le mo mua fa tai le tua o fa ai ku fa tanga fa le nata kana to tua le so nata ko le o te mo holi fa ma no ko fa tai o fa na to fe le tua o le o ta ko pa le fe mai le so ko tu tua fa ma lo fa to te da fa do ma le mai na ina da ta tai o te le tua fa po e vanga ta tu ma tanga ko fa ma se ko le ni au fia la so ta au ba te tu ai ma ti na ai na ta tu ma tanga ko sa mo ta au e to le fia ai o ti fa pe atu ia ia ina na le no fa na le tua mo tanga ta le tua ile so fa tai na le le tua ta ko ta fia e to ba lo Fafta yatu i leo. E leise te sili, on fai mauso o mamulanga sana. E ngā wena wha missionary, fai wai baptiso i le so. Ale ai o le tua, tangata Samoa, le ustata i si. E ila tala mamia o te fia te watu, le tu ile sunga le tuina. I le pomo o mua na fai ele sa li. E toa wanu tatou malo, whalunia na wai. E le whata ia le tōrina no whaila tala lea. Se furu lima le stubuono tātou tangata baptiso tau fia roa. Lali tali le so. Se furu ma leono. E leo awa se tangata babalu. Ai tā ua tele no tātou whatasi ma le tua i me ruma. Maua tini lau sini no ta ua i tau ina. O le suatu le sumatoi. Au whai tau le whai mea. No ai le wala au nanu whatani ai muli le vai baptiso. Ai la sia lor toto. O wheatu lor tinane ai. I ia leti. O lo iai lava. Lo ta ua i lupa le tua. O te mate ai na gani. Sumonu. Mai o tala fia. Dau whai ngā mana tofia le tua. Tato o baptiso. Ia mana tua i la tau tausa. Tau si whale lei tangata o le tu.
ai o kea, ai o te whaisana, mea maua o te ngata citizen o stare. Kau, ia manuia na whamuri, manuia le kalesia, manuia le baptiso, ai o tele i aluna. Si ai o tō lima i lunga e mori mai ala whana o tātou kalesia i pānspo. Mo le kalesia vei telefon, lama ia lei. Ia, o ke mwhaino whapeaki. Ia manuia tele tau o maka o renei a fiafa. So i fua ma ia manuia e pō. Ia, mo le nana ma whaftai, te lore hangana le so a. E whaimele ku whasamoa. E le ngaloa fia i si ona vau. O maruenga le leima whamarosi. Whara i au mai le whaia le whanisia se fōio i aina ina mani waitu. E o mātou mo i maurina sala. Mātou te nofo ku mani le mātou sala me se au nā lepu. Ia se tēmi me tani wali. Ia o nāwhi se tēmi me tue. Tani wali whaina mo. Ia o ni ma e tu whaftai te le papa. Whaftai whamātosi mo whamātosi au. Ai o te iloa ia. Whaftai i tātou māroa e me se whaio ngāngu si i whakatau i auna e ai tēro. Ia la tātou a mai i whawhi, la wa te pena mai i rupati, i tātou whamaristini. Ai ona i ngaru, whamaristini. Wala awa tu mana nama whaaro alo rau, i wala au lia o tātou tai au. I le sifuma le mua, o le tātou fia, e leo si pāti i whuria. Ai o le tātou fia, ia manai o tātou a ngana whaure. E ua o fia le vai o te soa, whaafitai manuia le fiafi.